Umapilaya na Samar Governor Shari Antan de los Santos ang mga nagdaog nga opisyal ha Ilaruman Nationalista Party nga likyan ang pagbulos sa mga kalaban na politika. Ini ang naging unod han pamulong gobernadora durante han ginbuhat nga inauguration ngan oath-taking ceremony han mga bagong opisyalis han Calbayog City. Ilabi na kan Calbayog City Mayor Raymond Monmonoy, Vice Mayor Rex Daguman ngan First District Representative Congressman Jimboy Tan. Ginsagdon han gobernadora nga igpabilin ang kamapa inubsanon ngan pabayan nala ang mga pagsusun ngan likyan ang paroparayaw. Nanginyo puliwati Governor Tan ang mga empleyado han syudad ha pareho nga sagdon ngadtuhan hitaas nga mga opisyal. Samtang naging manilampuson ngan Morayaw naman ang gindumara nga inauguration ngan oath-taking ceremony han mga bagong opisyal han probinsya han Samar didahan Hunyo 28 didto Katbalogan Gymnasium. Diin nakiusahapan hurar ang pirang mga alkalde ngan SB members han mga bungtong nga nasasakupan na primero ngan distrito han probinsya han Samar. Para ang balitang waray ginadapigan, balansing ang ugo pakamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Calbayog City.